بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فيا معشر الأحباء اتقوا الله تعالى حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد خاطبكم ربكم بذلك يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puasim pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala sinsa taud-taud pagsarang sukul salta salawat iban salam fa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun kahinapusan Nabi salta fa mga kasahabatan sinsiya iban pa mga ahli sinsiya iban pa mga silakatan kamusliman amuin masi-masi yari gimagayunggong paara ma Islam. Hasawabiat tu mga tay manghudaara ma Islam. Adumini taki-takihun tanyo imparkala kamatay amo imparkala suong tanyo siya datungan. Wayroon na sadya dapat intiap-tiap bay nyawa aw nyawa niya hagin hawabaran niya maka nanam na sadya siya kamatay. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut ingkatan amu ingkatan taganyawa ginhawabaran lumabay na sadya siya kamatay. Sa ta'alaw sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun sabun nato o Muhammad in ikaw mapatayra sa taim mga ummat mo mapatayra. Aswabiat tu mga taimang hudaa ka mga Islam, mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisang pabedi inin hantang tanyo, mamagoy din di hakamatay ni, tanto-tanto na sadya di tanyo sa ini ka pagoyan. Salta apabila, mamagoy mano siya, gaman siya sumuok mo ang pagkamatay. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لو سن الله سبحانه وتعالى pamungan o Muhammad sabon nato din kamatay amo impiag mumuhut-muhutan nila mamagoy hakamatay yaon fa innahu mulaqikum sabon nato din kamatay bakun niya kamu salta ang pakamu amuin makakatto na faadlaw akhirat alamul ghaib salta baytaan na kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kakahinang amun hinang nyo rin di hawabaw sin dunya doon nakakarayawan atawa kangian. Sabiat to mga taymang hudaa ka ma Islam siabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwasihat ti Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpaon ka rin di hababaw sin dunya ka'annaka gharib ay biya sin saka ula-ulain ito stranger aw abiru sabilin atawa kang mangliliw-liw sa jarin di hababaw sin dunya. Sa wabin dunya mga tay manghudaa ka Islam
bukun ini mapatut paghula-hulaan sin hisiyusin na mamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin fa Rasul sallallahu alaihi wasallam iban pa mga amin ka malaikat na iban sin adlaw akhirat. So bet mga tay mangudaa ka Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam yari kitan nyo betaan niya sa diaak niya amo impapata urun tuo di panumtum maun pamanglara kising kasaddapan da hindi hababaw sin dunya. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadimil ladhat. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam patauran niyo impagtumtum amuin manglalarak maum pamanglalarak sin kasaddapan din di hababaw sin dunya fa innahu ma dhakarahu ahadun fi dhikin illa wassa'ahu Allah. Sabun nato ulaw sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiyusin nakatumtum sin kamatay rin doon kasigpitan paluhayon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wabapabila katumtuman sinambuk mano siya. Hawak to siya kasigpitan katumtuman ning kamatay ay bimana bukun dahati ilong na permanent. Bukun dahati ilong na salama-lama yung parkala kasigpitan din di hababaw sindun ini adapun lumatunda matufa adlaw akhirat. Wala dhakarahu fi si'atin illa dayyakahu Allah. Sata long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyusi sa blong niya inway nakatumtum simparkala kamatay dahin doon hawak to kasanyangan niya tanto na sadya pasigpitan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taymang hudaa ka Islam wayroon na sadya dapat intiap-tiap din kato tanya ang pangarap niya. Mabaya siya may ng engineer, mabaya siya may ng doktor, iban uno-uno pa yung kabayaan niya susungon. Adapon aundeng ha mga pangarap simbang sa mano siya, di niya ato abutan, adapon hipagbak ng kamatay rin doon ha, hadan niya on. Pila nasadya rin kato tanyo, aming gimo siya rin ahli niya, dahing ha ahli niya, asupaya humasil sin riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala adapun way na siya nakabalik matto paahli sin siya. Pila na sadyan ni maugding habay marayo yung pamaranan wayroon na siya nakabalik pabay niya. Kanalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam biyandaan kitan nyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga hadithi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط وقال وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه في الوسط. لون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لون يهمبو وقت Nabi sallallahu alaihi wasallam drawing siya. In drawing na square. Doon man siya drawing ang panyasiulatan liyainan matupalom sin square ni salta liyainan niya amuin makawa sin square ni. Ang panyabiutangan in line halawm sin square yaon liyainan niya mataod din doon. Ang paimian ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadal insanu hada ajaluhu intuldok amun yaun halawm sin khat murabba yaun halawm sin drawing square drawing yaun amun nilaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam in mano siya wa hada ajaluhu salta in drawing amun murabba amun square ni amun nilaw nin kamatay niya qad ahata bihi nalibot siya sing kamatay niya wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu sa talong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in line ni sablong na ini amuin nakakwa din di ha square ini
amaluhu amuin pangarap si manusia. Wa hadhihi al-khutat as-sigar al-a'rab. Sa talaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga lain-lain ni sabi nilong niya, amo imbiutang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maun palain hagitong yaon, amo inilang si Rasul sallallahu alaihi wasallam in alamat sin kamatay si manusia. Fa in akhtaahu hadha nahashahu hadha. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila siya malappas din di hambuk alamat ini, tanto na sadya adakala di siya malappas hambuk alamat yato. Apabila siya malappas hambuk alamat ini, adakala di siya malappas hambuk yato sambil abutan na siya sing kamatay niya. Mga tay manghudaa ka mo Islam, ayaw kita ni magpalirap simparkala dunya ini. Sabon na tuod buko nini mapatut paghula-hula ang simbang sa mu'min. In paghula-hula ang mapatut simbang sa mu'min, amo na in adlaw akhirat, amo na in sula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabet to ondeng ha mga pangasubo, iswi mga manusia, amo in bright. Maingat, sila na ba in nagkay ng doktor? Sila na ba in nagkay ng engineer? Dungog ka fahadit si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dan kan ibn Umar keridaan sila karuasin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Laung niya baka sa kulong niya magadahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama alaihi. Sa doon man kami nag-aarat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di matungin ang buok usog day nga ansar. Ang pasimalam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas aw ayul mu'minina afdal. Laung sinhambuk usog ini pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukaw daak sin Allah. Hisyu indeng hamang abang sa mu'min amin labi marayaw. Hisyu labi marayaw rin kanila. Qala ahsanuhum khulukan. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy marayaw pangabdatan. Qala fa ayyul mu'minina akyas. Sa ta'law sinahambuk usog ini, hisyu sablong nindeng hamang abang sa mu'min amoy maingat, bright. Qala aktharuhum lil mauti dhikran. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna in mataud piyataud ni pagtumtum ni hakamatay. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Sa ta piyarayaw niya nagready siya marayaw hapo asing kamatay ni. Ulaikal akyas. Amo at tulaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga tao bright, mga tao barakal. Uthira anil Imam Shafi'i rahimahullah, aundeng hama amuin himumungan ni Imam Shafi'i rahimahullah, long niya long Imam Shafi'i rahimahullah, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Long Imam Shafi'i, inna lillahi ibadan futana, aulong na rin ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga manusia, mga ipon nakalanduin ingat nila. Talaqud dunya wa khaful fitana, intanda sin ingat nila ini, tiyallakan nila, biurit nila yung parkala pagdunya, wa khaful fitana, hasawab sin mabuka sila mafitna sin parkala pagdunya. Nazaru fiha falamma alim, ang panila piyangadji imparkala pagdunya ini hiyati nila tuod bang unin dunya. Falamma alimu, hawaktu nila man kaingat ang bang unin pagbasa on dunya, annaha laysat bihayyin watana, bukun tuiyan matup paghula-hulaan sim mga sila amuin bangsa manusia. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu,
Sa ta siya pantun si mga mano siya si mga may ingat ini lujjatan wattakhadu. Siya pantun nila laud malaw. Doon man siya pantun nila laud malaw min perkala dunya. Wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Ampa sila himinang piataod nila hinang nila karayawan. Amoy miya magadah sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha sufuna biya sinsa kaula-ula hinang nilang karayawan ini lansa kapal supaya sila malapas ding halawd malaw mini. Amo at mga tao may ingat mga taymang hudaara may Islam sa ta mga taymang hudaara may Islam tumtumuntan min kamatay in iniraha kasanya nga sim mga sila mu'min kasanya nga sim mga sila bariman sa pasurun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala falom sin sulra amuin di magkaubos-ubusin kasanya nga halawm niya wayroon na problema magdatong kanya sa taing kamatay mga taymang hudaara ma Islam ini kasiksaan pa mga sila way nagmahuwa fa Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Qatada radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kan Abu Qatada radhiyallahu anhu namu bakas kami lang na naglilingkod-lingkod iban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'at janaza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustarihun aw mustarahun minhu aw natuudlaw niya amoy miyatay patay hawak to sila miya naglilingkod-lingkod diba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw ndiyara patay law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustarihun aw mustarahun minhu faqalu ya Rasulullah mal mustarihu wal mustarahu minhu. Law sin sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uno lang na pagbasa mo mustarih iba mustarah minhu amo in tao nakaali-hali iba sin tao nakahali-halikan niya yung mga amo piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-abdul mu'min yastarihu min nasbid dunya aw ta'abid dunya. Lalu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipon mu'min yastarihu min ta'abid dunya maka haliha pabila siya mapatay dumatong na maun kanin kamatay maka hali-hali na siya rin diha babaw sin dunya wa adaha sa kasigpitan din diha babaw sin dunya maka hali-hali na siya ila rahmatillah maun pa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila'y mu'min mapatay siya tanto-tanto na sadya makahali-hali na siya rin di kahapusan din di hababaw sin dunya iban amuin kabinsa na din di hababaw sin dunya mattupa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abdul fajir yustarahu minhu aw yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wash shajar wad dawab. Ang palaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipon lang niya amoy fajir way nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala way nagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala apabila siya datungan kamatay yastarihu minhu al-ibad makahali-hali na roon kanya yung mga mano siya amoy mga mano siya pag-anyayahon niya mano siya pagbinasahon niya mano siya pagpasigpitan niya wal bilad sarta makahali-hali dumayo in kauman wasyajar sambil mga kakahuy-kahuyan wad dawab iban sambil mga kahayop-hayopan makahali-hali apabila siya mapatay mga taymang hudaara ma Islam tanto-tanto na sadyain kamatay parkala di mapatut kabugaan si mga silabang sa bariman. So, kaingatan nila yung datungan nila. Kaingatan nila
indatungan nila amo na insulra sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun imanga sila amo inuwi nagiiman fa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya imbuka nila mapatay nakalando. Kasi sa upama tanda simbuka nila pabila o magnasihat a masjid atungod sing kamatay atawa kanahuno-uno na binaybayan magnasihat sing kamatay di dumungog so mabuka mapatay ang pay mga sila bariman way kabuka-buka nila mapatay so kay ingatan nila yung datungan nila namunayin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabon nato din kamatay mga tay mangudaa kama Islam nakalando ing kasigpitan din doon hawak tumapatay ng hambuk mano siya. Dahil ha mga sopahaman niya amunay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyatay siya minui siya parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala naghula si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sigpitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil siya nakapamung hadag hali Aisha radhiyallahu anha. Sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak tuman siya amuin hanaza sakaratul maut ang tubig din doon haraig niya pagpamusan niya imbayo niya haswab sin amin bugat sing kamatay salta kasigpitan sing kamatay sambil nakapamungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah inna lil mauti sakarat la ilaha illallah sabon na tuod masigpit in kamatay salta hambok riwaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manamung Allahumma inni ala sakaratil maut nakapangindwa siya fa Allah subhanahu wa ta'ala long na ya Allah tabang niya kulong niya din di sigpit sing kamatay biat mga tay mangudaa ka Islam akan na mga sila mang din magpakapamung la ilaha illallah din doon hawak to sing kamatay mang da pagpiyon niya sin Allah subhanahu wa ta'ala amo rin mga sila bariman bukon saukat amuin maluhi pamungin kalima la ilaha illallah waktu ko malasig waktu ko makusog ayaw ko mag-angan-angan ikapamung mo ini hawaktu ko hanaza sakaratul maut biya sin luhay sin pagpamung mo hawaktu ko makusog hawaktu ko malasig pagpiyon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ata mga tay mangudaa ka Islam beta anday sabkitan nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila hambuk tao mapatay na siya tanto na sadya o magad kanya tufar kala magad kanya pakubol bisin hadith ya Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'u al-mayyit thalatha fayarji'u al-ithnan wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Apabila nambuk tao mapatay na hiyatod na siya pakubol magad kanya tu parkala muna magad kanya muna yung family niya mga kalawlasian niya ikaruan niya wa maluhu amoy pangalta ikatu niya amo na yung kakahinang niya adapunin duayat to magbalik na pa bayin niya salta imakad kanya falong kubol amo na yung kakahinang niya hinang mangi nakatawa atawakan hinang marayaw akan na iparkala kubol mga tay mangudaa ka Islam amo inindeng ha mga kaya bubukaan si mga sila sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw deng kanila mabuka pahikubol deng sin apinar ka jahannam mabuka pa rin halawm sin kubol kahalan halawm sin kubol deng sin kahalan na apinar ka jahannam biya na kan Uthman radiyallahu anhu Uthman radiyallahu anhu apabila siya makatindog halo pan sin kubol apabila siya makatindog
Nakalando to din pagtangis niya. Tumangis siya. Law kanya tudkarul janna wan nar fala tabki. Apabila long na sabbutun ni sulga iban narka, di ka long na magtangis. Apabila long na sabbutun ni kubul, atawa ka tumindog ka rin diha kubul ni magtangis ka. Sambil amo inintangis si Uthman radhiyallahu anhu, magkabasa in pungot niya. Watabki min hada, tumangis ka long na haparkala kubul, haparkala suga di ka tumangis, haparkala narka di ka tumangis, adapun haparkala kubul tumangis ka. Long Uthman radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, long Uthman radhiyallahu anhu, sabun nato di Rasul sallallahu maghimumungan, inna awwala manzilin min manazilil akhirah, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sabun nato udlong na kubul, inyan amo yan yung panagnaan. Bay deng hakabay bayan sinadlaw akhir. Amo yan yung panagnaan datungan si manusia before pa siya dumatong pa amin daratungan niya supaya siya dumagpagpadlaw akhir. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Ay siyo-siyulong niya imalapas din doon halam kakubulan niya un puasing kalapas niya nakalandu in luhay pag-usin amuin lom kusing kubul niya parkala kubul. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu. Ay siyo-siyo sa blong niya inway nalapas din doon halam sing kubul niya un nakalandu in siksa amo yung puasin siksa sin mas nakalando pen siksa puasin siksa din doon halam kubul yom. Qala wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iban diungog kulong ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabru adja'u minhu. Wairu na kulong niya nakakita mashhad, wairu pa kulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakakita mashhad in nakabuga nakalandu imbuga ko adapun amuna in kubul. Sa ta mga taymang hudaa ka Islam, subaitan nyo tuod patauron ng paghinang tanyo ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya kita nyo malapas din doon halam sin kubul. Patauron tanyo pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hamya makadasunat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya makadasunat si miya makadakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa miya makadahab mga sila pamaham si mga salafus salih. Sa papabilang kakahinang, bisan pa uno-uno na kakahinang ibadat, pabilayan way miyakad hatarika, hatiranan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban si mga sahabat niya, tanto-tanto na sadya di yan tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, bisan pavedi inilingkat aturun si manusia. Kana pataurun tanyo ibadat tanyo, miya magad hadith, hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya siya muugat, hasupaya siya tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ta lumayo kita nyo ring hamaksiyat ding hapagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, magmabuka kita nyo marayo fa Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba na roon hakasipukan haway roon nakakikita katutan nyo adafun Allah subhanahu wa ta'ala. So apabila duka ingin kakahinang sinmano siya dahil doon nakatampalan iba nakasipukan ada kalain yan alamat sinintao yaon dahil mga tao munafik. So abet to subaitan nyo parayaw bang bedi inin pagparayawtan nyo ha amin kikit asimano siya subay labi in pagparayawtan nyo rin doon ha duarwatan nyo ra iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasupaya kita nyo malapas deng hasik sa singkubul sa ta hasik sa sinafinar jahannam sa ta madawhatan nyo rida ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala
makasud kita ni pa surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Betaan kita nusin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga tay manghudaa kam Islam sinimparkala kubul aundeng ha mga pangasubo ipangasubo kato tanusin mga malaikat amuin tiyain sin Allah subhanahu wa ta'ala yasayin sin Allah subhanahu wa ta'ala rin doon halam sin kubul deng ha mga pangasubo amuin asubuhon man rabbuk hisulong nin Tuhan mo asubuhon kita si malaikat pabilay manos siya isud na siya palam sin kubul sa mig na rin doon mga amoy nagkubol kanya magtuito siya palingkuro si malaikat asubuhon siya si malaikat kanay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabila siya magpakagad magkubol yung si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kasahabatan niya pangayo kamulong na fa Allah subhanahu wa ta'ala bang mapatutukon intay manghud niyo na halam sun kubol fa innahu yus'al sabun nato dahabya ulong niya ya subuna siya so muna pangasuman rabbuk isulong nin Tuhan mo so mga sila mu'min amin nagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya makasambong sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in Tuhan nila. Adapun ni mga sila musyrikun wayroon amin nagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon miyagad hafadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya di sila makasambong sin sasambungan marayaw adapun imian sila sami'tun nasa yaquluna hadha faqultu pagkarunguan kulong ni mano siya magpamung sin amin answer niya yan, ang panamo ipamung adapon din dito halong kubol tanto na sadya di na siya makatumtum sa indo ikarwa pangasubo asubuhon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala bangisin tao yaon amon na Rasul sallallahu alaihi wasallam mga sila mu'min may magada kasunat-sunatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya mga hapadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya makasambong sila sinindahon Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pay mga sila way nagtag-ipon way miyagad hasunat si Rasul sallallahu alaihi wasallam tanto na sadya di sila makasambong sin sambong marayaw sa tayo ni katu pangasubo amo na imadinok uno lang nin agama mo mga sila bar iman amin nag-aarama sinarama Islam, nag-aarama marayaw, nagapamong sila in arama nila, amo na in arama Islam, adapon ni mga sila nagsishirik fa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya, di sila makapamong simpamungat to. Pabila malapas na rin doon hinambok manos siya, hinambok mu'min, hapanga subuyaon, ukabon na si malaikat kanya ilawang sinarka. Ukabon si malaikat kanya ilawang sinarka. Doon man ukabon ipakita kanya si malaikat. Magsadya kaulong na way nagmabawa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Way namarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy nilawang nain. Suong mudatungan. Amo na narka. Sa adapon long na nagmabawa ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipakita na kanya inkasanyangan. Den doon halam sin sulga. Pakita na kanya si malaikat. Adapon dumayaw na yung parasahan niya, yung kabayaan niya amuin, makasud na siya palam sin sulga, adapon laong si malaikat kanya uskon, hali-hali na ako, long na, relax na ako. Sa ata mga sila isab, amuin way nakasambong sin pangasawayat to, amuin mga tumpukan sin mga musyrikon, tanto na sadya, binasawon sila sin malaikat, halong pakubulan nila, ang pahipakita ukabong kanila yung lawang sin sulga, iyanon sila, bang sadya lang niya, nagmabuka kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala, namarat saya kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala, nanawhid kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala, sabon natod amuinin datungan nyo, adapon nagsyirik kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala, ukabon na kanila, ilawang sinafinar ka jahannam, ampa sila amuin binsanaon, sinakalando binsana, din doon halong pakubulan nila. Amoy at mga tayo manghudaa ka mo Islam.
Asabet to patawron tanyo yung pagtumtum sing kamatay. Asupaya kumusog yung pag-iman tanyo. So binday nga mga amuin hadaf. Dahil mga purpose. May kita nyo diya si Rasul sallallahu alaihi wasallam papagtumtumon sing kamatay asupaya kumusog in pag-iman tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sa ta kumusog in pag-ibadat tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy at mga tay manguda agam Islam. Asabet in pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala amo na lumay ukaw ring ha kuminang kaw simpirdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kakausgausan mo sa ta lumayo kaw deng ha dhunub deng ha mga hinangmangi deng ha pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala hakatang pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala khallu dhunuba saghiraha wa kabiraha dhakat tuka law sin syair rahimahullah layo kamulong na ring ha dosa doon nakasibi-sibi ibandakula dhakat tuka ama tulong niya yung pagyanon pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala wamshi kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ya ma yara sa ta panaw kaulong niya biasin panaw hantang sin pagpanaw sinahambuk taurin doon halupa nahihipo sin tunok hihalian niin gigikan niya la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa iban ayaw mulong niya babaa imparkala indo sa sibi-sibi tanto na sa jalong na himbod yaon deng da si habatu sibi-sibi sambil limaggo siya amoy at mga tay manghud agam Islam bang mangkitan nyo hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa tabang man kita nyo pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala falam sin sulga niya sa tabang man kita nyo papamungon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kalima la ilaha illallah ala sin kamataytan nyo sabon nato din pagpamung hisiyus yung makapamung la ilaha illallah kahina po san himumungan niya rin di hababaw sin dunya pasuron siya sin Allah subhanahu wa ta'ala falam sin sulga haway roon na paghisab. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala pangayon tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala bangman kita nyo among patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin doon ha sa rayaw-rayaw kamatay di nasadya kita nyo tumubtob wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.